Salibonani babukeli, salamukela kuhlelo lweni ke olwamaviki onke, uhlelo oluthi imvelaphi. Nansi kade beyintombi iphambi kwenu namhlanje ke ihlanganeke lejaha la komhlanga. Ngimazi mina engisticks Mhlanga. Sakubona Mhlanga. Ngiyabonga dadewethu Madube, ngiyathaba ukuhlangana nawe ngemva kwesikhathi eside kakhulu. Iminyaka sihambile. Hayi, iminyaka sihambile, thina sisaba abantu labana ukuthi uyihlalele emakhaya uzikhangelela imbuzi zakho lamadada. Usengimbuzi nathi uzinathi siyabonga bakithi sakwamukela kuhlelo imvelaphi. Ungabi ngelela laba babukeli. Ngiyabonga, ngiyathaba ukuhlangana lani babukeli. Siyabonga futhi namhlanje ke sizakhuluma ngemvelaphi yakho wena-ke njengosticks wakomhlanga. Ngisakhuluma ngawe ngihle ngibe nje ngijabuliswe abesilungu bathi kuba vaccinated. Ngi-vaccinatwe libizo lakho Sticks Mhlanga. Sticks kusitshoni bezibe kuphela libizo mhlawumbe wabuza ebazalini bakuthi litshoni ibizo leli. Hayi, uSticks kwaba libizo engaliphiwa ngabangani. Ngazama ukulala la selinamathela. La ngilandela ngangisebhodini eBlumtree. Elibizo leli ngaliphiwa ngabangani sifunda iGreek history. Kulomfula okuthiwa iRiver Styx. Ama-Greeks ayesithi umuntu angafa umoya wakhe uyachapha iRiver Styx ukuze angabuya azokuba isipoko. So basebesithi ibizo lami ngibe ngilisebenzisa esikolo nguStilon. nguStilon. Like kulibizo lakho lokho ngabazali kumbe lalo ngelokudlala? Hayi, lelo libizo engaliphiwa ngabazali. Stilon. Still on. Oh, okay. Bekutsholo ukuthi izibulo labo bathi continue loving. Mina kimbathe befika kimi basibethi still on love. Bebe ngabantu abathandana bebancane kakhulu. Abantu abaningi bethi laba abathandane bebancane basoze kanjani. Kuzaphela lokho. So bathandana baze balahlana sebekhulile. So babe lokho bekhuluma ngothando lwabo bezala thina. Ngikubamba umlomo lapho kulamanye ke amabizo abafowenu amanye lawo lenkulumo enjalo nganje ngizuthe ngicontinue loving still on loving kube lokani njalo. Hayi, ngemva kwalokho basebe nje bezethela amabizo esintu. Basebengene kakhulu emabizweni esintu. Mina lami ngilalo elesintu. Iliphi la kubizo lesintu? Ibizo lami lesintu ngilanga lemandulo. Ngithe ngazalwa ngelanga leSonto esibhedlela samaRoma. Udokotela obe ngumjelimane uthiwa uMakhumalo, bebemuthi uMakhumalo kodwa yena umjelimane. Ngathi ngizalwa ngeSonto wayesethwele iBhayibheli siyenkonzo. Wasebizwa sokuthi kulomama osehelelwa lapha. Wafika ke wabelethisa umama. Ngemva kokuthi eseqeda ukumbelethisa wasesithi ngithwele iBhayibheli yeSonto. Umntwana lo ngu-Good Day ibizo lakhe. Good Day. Umama uthe efika la esithi uthe ngu-Good Day. Wakusese ngizalelwe eSenpo eLibhani. Uthe efika esithi ngu-Good Day abantu basithi hayi akusikwazi lokho thina kithi ngulanga elihle. Ukhokho wami uthe sizwa ukuthi hayi ulanga elihle. Ngithi ngulanga. Hayi ngulanga lemandulo inkosi yabokhokho bethu. That's ilibizo elami ngalithiwa ukhokho wakho. Amabizo akho wonke nje ayangijabulisa nje. Alethi injabulo kimi. Still loving, langa lemandulo, langa elihle. Sticks. Amnandi nje. Hayi, ngiyabonga. Siyabonga futhi. Siqhubeke khonapho ke sesizuleke igama lakho. Wena-ke umfo kabani? Mina ngingumfo kaMbiwa. uMbiwa yena ezalwa nguDipha, uDipha ezalwa uNqundu, uNqundu ezalwa uNqundu.
undukwane ezalwa umdlukuzi. Hayi ngicela ukuza kahle uthiwa umfo kaMbiko. uMbiko ezalwa ngubani? Mbikwa. Yeah. Ugogo Majama ethwele ubaba bekuhlala kubikelwana koMasilela la koMhlanga ngoba ugogo engezwa kuhle. Uthe sezalwa wathi usebuyile umbikwa uhlale ebikelwa bekuhlala kubikelwa. Hayi kezwa kuhle, hayi kunjani yikho kwathiwa umbikwa. Siyabonga. Lile sitsho ibizo leli kakhulu. Umbika yena ezalwa ngubani umbika? Ezalwa nguDiba, ukhuluzelwe ngeminyaka amakhiwa eintroduce amaDiba. Inkomo zeDiba kwasokuthiwa uDiba. Yeah. uDiba ke yena ezalwa nguNqunda Mkhonto ukhokho wethu okuthe kuliwe Bhubhu ubeselijaha wayilwe impilo eBhubhu ngambona kanti iPhuphu ingaphi kwendawo? iPhuphu iselupane nxa uqanso siye endaweni zaboGomoza okuyikho nje kuyena le nyanga isi-national monument iyabe ivulwa nguhulumeni. iPhuphu kuyena le nyanga. Siyabonga Nthemba lathi sathola ithuba lokuthi sihambe. Likele hayi fikani umkhosi uyakumkhulu. Hayi siyabonga sesizuleke. Intombi ekuzala yona le. Hayi mina ngizalwa uMakhumalo. Siyabonga. Hayi uMakhumalo uThonselbanzi. Mina ngizalwa uMdamba kaNdabezitho. Inzondo yobuhlungu lugebhelo kaMatshitshi uphahla lwendlu enkulu. Abayibo indlu endala yakoMachokana. Oyazi usungikhumbuza kulenye insizwa esike sahlangana lapha izitsho imvelaphi yakhe ngumdamba ugebhelo kaMatshitshi. Hayi leyo sizayiqoqa ngalo. Sizayiqoqa lapho umama. Umalumakho. Umalume lo. Hayi siyabonga kakhulu. Yena ezalwa ngubani uMakhumalo? uMakhumalo uzalwa uMagumede. Uzalwa uMagumede yindlu esikhosini yakwaZulu. Ugogo ijaha elimzalayo labuya lamakhiwa litshayela inqola zamakhiwa. Lafika lapha laba inkonjwa lazala abantwana abaningi. Umkali uthe esizwa khona loKwaZulu wagada wabuya wafika wathi asambe ekhaya wasala ugogo. Sebezelwe. Siyabonga. Yena uyihlomkhulu ozalayo ugogo. Ozala umama in fact. Ubaba mkhulu ozala umama. Ukuthi ngubani? Ngukhumalo nje ngusho kwami. Yena ube umfohlo. Hayi siyabonga Mhlanga. Hayi sisitshele ukuthi wena ungubani wangaphi? Una uthi ungumhlanga. Ekuhambeni kwami lapha ngihlangana labantu bakomhlanga abatshiyeneyo. Ngiyangizwe kule mhlanga yakoGasela, ngizimhlanga yakoNdwandwe, ngizimhlanga yakoKhebesi. Ngingazi njalo kumbe ikhona abanye abakomhlanga. Wena uyiphi kulezi ziqhambileyo mhlambe ungenye imhlanga engaqambanga la? Ikhona futhi ukungezelela ikhona imhlanga yakophuthi. Bakhona. Ibisisiba khona imhlanga yakoNtini. Ezinye ongazange uzibalise khona lapho. Imhlanga le bangabantu banye badatshulwa ngumuntu munye ngamabizo amajaha. Umhlanga uyedwa. Kulomhlanga odabula oKhebesi, odabula oGasela, odabula omJamasi, odabula ontini. Abantu laba ngokuya kwesikhathi ngenxa yombango lomango bagcina bengena ezizweni ezitshiyeneyo. Sithathe uGasela. uGasela waziwa eliChangane ngenxa yokuthi uGasela uhambe wayahlala laMandwandwa. Isizwe sikaMandwandwa sikaZwide sithe sichitheke. uGasela wahamba ke laMashangane. uKhebesi isikhathi uliChangane umbango Changane. uKhebesi usuke wabuya waya eSwazini. Yikho isitemo sethu
Owena uKhebesi. NaMkhebesi. Alright. uKhebesi waya eMaswazini. Yikho ezitemeni zethu kuthiwa uMabuya owabuya elandela iDrakensberg sengikhohliwe ngesizulu. Babuye belandela loyo niDrakensberg ezowela eSwazini. Safika eSwazini sasesiba amaSwati. Lalamhlanje sisibiza ngokuthi samaSwati. Lifika livela ngaphi? Ngokubona kwami amanguni amaningi adabuka eMhlangeni lapho abebuswa khona ngumntaka Mhlanga okuthiwa nguMusi. So meaning ukuthi bathe sebechitheka amantungwa amanye esesiyale abakaDlomo abanye abaseMaswatini sebegcwala nje iNzansi Afrika, abanye sebebuya ontini sebebuya eZimbabwe. Lamuhla wona uKhebesi wasesiya eMaswatini. So lisuka eZansi Afrika la eSwatini. Sisuka eMhlangeni endaweni zakoMhlangeni. Kungaphi lapho? eMhlangeni iduze kwindawo okuthiwa kathi singuthi Boxburg what iduze kwePitori. Kule ndawo empumalanga okuthiwa kwaMhlanga. Oh. Lapho okulenziki yesizwe sikaMusi khona kuzobamba iPitori. Kulapho ngama-15th century uMusi Mhlanga abusekhona. Ube inkosi khona. So uMusi Mhlanga ngumhlanga oqala. Hayi. Kulomunye emva kwakhe. Kulomdabuli. Laye wabuya thina imbali yethu ilokubuya phela. Umhlanga osidabulayo weza ngathi amongst the Bantu people. Weza kuthiwa weza ngesilulu sikaMalindela, meaning weza ngebhodi evela somewhere. And ma ezitshengisa enzalweni yakhe ebuya ngamaphupho asomuntu onsundu. Ubelikharati. And most uthe ebuya esezokwakha ubukhosi bamanguni. Umuntu ukuthi ofikileyo wahlala lamanguni wase introduce ama-systems okurula alapho avela khona. Lokholo lwalapho avela khona. Mangithi ngiyakhangela wa-introduce ama-systems afana lawa amaJuda. Meaning umhlanga nxa mina angila proof eqinileyo ubelikharati lamaJuda. Angikwazi ukuthi kumbe ngamaJuda asuke eEgypt kumbe ngamaJuda asuke eMiddle East, but ubelikharati lamaJuda. Ngingalandela ukholo afike walu-introduce le system yamanguni yokubusa structure. Siyakutshela ukuthi siba related lesamaJuda. Ufundo kungaka. Ngiyabonga Mhlanga shiwa kakhulu. Ngithemba lababukeli ke bazakholisa ke osiqoqela khona namhlanje. Asibuye lapha naseSwatini. Ukusuka kwena eSwatini lizokwela kuleli ke eleZimbabwe kwakhamba njani khona? Ukusuka kwethu eSwatini sifike sahlala. And ma sikhuluma ngamaSwati lobukhosi obukade bukhokhele umndeni wakithi eSwatini. Hayi ayisiwo laba bakhona ngathi eSwatini. Asondlu yakweDlamini. Indlu yakweDlamini yafika ngemuva ivela eNorth Zambia behla bayahlala eMaputo kwaKathembe laphana endaweni zonke lesiyana basebeseqa iDrakensberg bebuya ku-present day Swaziland. Bafica kulombuso wamaSwati ayevele khona phana. Umbuso wabo babamkhulu lamakhosi abo ngabakoMaseko oKhuboni onjengeNdlovu. Yibo abade bebusa iSwaziland ngesikhathi abakithi belapha. Yikho uthe
laba bakoDlamini sebeba robhile ngokuthathana bahambisa umalokazana uyagubha abakoDlamini uthatha amandla uhambise ngale basebebese abakoMaseko bathe sebebathathele ke ubukhosi bahlala amaswati lana achitheka ase chitheka amanye basala abanye bachitheka ngomfecane lamhlanje ungahamba eMalawi Southern Party eMalawi uzafica inkosi yakoMaseko bayenza ingcwala khona esintu sakithi yeah although sebengasalwazi bafica behlabela sibili ingoma uchaku umgodo womuntu kodwa babe bengasakwazi ukuthi bathi meaning ukuthi abadala ngesikhathi besuka ngomfecane babe le anger against uChaka so babe zasihlatshela ingoma ezinjalo balokho belazo kodwa sebalahlekelwa lulimi kwasala iculture yawo sebeyikhuluma benza ngezinto bala inkosi yakoMaseko ngemuva eSwazini bayafuna ukuyifaka inkosi yakoMaseko lokho ungani lingenelana kanjani abakomhlanga laboMaseko lapha abakoMaseko babusile ngesikhathi sifike eSwazini thina sabuya yikho ezitemeni zethu silokhokho kwakuthiwa nguNdinisana kuthiwa nguNdinisana wadinisa amakhosi eSwazini umdladla loDlukuza meaning umdladla wayengwakokhubone ngwakoMaseko uDlukuza kufanele ukuthi wayengwako sengisilibele isibongo sakhona ngesikhumbula babebusa eSwazini bona ngaleso sikhathi and umdladla lo undinisane lo wafika I think wayelenye into ngaye yikho ke nxa sebemtema bethi undinisane wadinisa amakhosi eSwazini umdladla lo Dlukuza siyabona isitemo safika khona apho ukuthi ekubuyeni kwethu umbuso kaMusi Mhlangu Sidilikile usendo lwakithi lwahamba lwayafika eSwazini lwafica ke eSwazini leyo ibuswa ngoMaseko umdladla kakhulu wayebusa khona yikho ukhokho wami lo owangetha ibizo wathi ulanga lemandulo wetha umfowethu continue loving wathi umdladla eletha ngomdladla lwana ukuthi alonde imali silaye omunye umbhudu wethu omdala odlalwa endlini endala kithi okuthiwa uGocweni laye ube inkosi khona amabizo lawa lilawo vele elokho ephimbela khona ukhokho ubesetha thina amabizo amakhosi akiwo ukuthi angathi silabo mankankaneno magadlela ngama-warriors lawo abehlonitshwa bakhona ebantwaneni wathi bethi siyabonga kakhulu siyabonga ngibuze lapha eZimbabwe lina lakhele ngaphi lapha bakomhlanga bengifisa ulonda uhambo lwenu lisuke eSwati lizozobamba la ungabampendulo umbuzo lowo umbuzo oqhakathekileyo inkosi uMzilikazi ubethethe abafazi bakhe nje siyakwazi ukuthi vele engakabi inkosi bengakamoni ukuthi beyinkosi ubese labafazi bakhe oMasigola uzalwa khona umuntu uzalwa khona ubaba kaBiyatha indlu endala yakhe uthe seyinkosi kwasekuthiwa kumele alande izindlu zobukhosi zamaNguni ayethatha umfazi ozabuye ezozala inkosi yesizwe wahamba eSwatini meaning ebukhosini bakoDlamini wafika watshengiswa indlu yesikhosini amangesti amaswazi watshengiswa uNaNkulumane uManqumane
Angisho yazi indlu yakoNcumalo lapho uphuma khona Sigubudu Ozwide. Ivele indlu yesikhosini. Ngibone ngani kumbe labo Sochangane labo Mzila labantu. Ngoncumalo baba. So indlu yesikhosini samanguni evele bisazi. So ke wasehamba elanda ke uNaNkulumane nxa esiyachata umuntu oba indlovuzikazi uphuma labo Sonyongwane osonyongwane kibo Sonyongwane bakhe bekuloma Chabalala indlu yabo Chabalala layo indlu elobukhosi bayo. So wahanja kwathathwa uMachabalala ubani unalobhekulu uFlata. uFlata uthe ephuma abakibo kaFlata they were ready ukuthi inkosi simlungise ukuthi inkosi yamaNdebele nguye ozayizala. Bahle bathi nguye ozayizala uMhlanga owabuya la. Ngesikhathi sangikhona eSwazini abakithi bebengamabeka nkosi. Angisho ubukhosi bubuye badalwa uMhlanga obamanguni. So basala sebengasomakhosi kodwa bebeyazi imica yokubeka inkosi. So babengamabeka nkosi. Nanguma uMachabalala sesiyakwendela enkosini. Bahle bathi Mhlanga hamba la. Bahle baprepare ukuthi inkosi izazalwa la kumele ibeke. Umhlanga lo wasuka le ntombi lezi ezazikhethiwe. Wakhethwa ukuthi hamba lo Mthimba Mhlanga. Hambe lo mza wakho. uMachabalala ube ngumza wakho. Okay. Khokhela uMthimba lo uhambe. Meaning ukuthi la lamhlanje ungafika esibayeni sawethu ngiyakutshengisa ukuthi nazi inkomo zakoKhumalo ezingamasengelwa kolobhemu. Walojolo uMachabalala uthe lojolo inkosi yachayela uMhlanga obekade njani ekhokhela uMthimba. Ngesiko bekumele zibuyele eSwazini but bebengasela plan yokuba buyele. OkaMachobana wayesebabambe kuhle bahlala abasabuyelanga eSwazini inkomo lezi angabazigcina la khathi esazipheli zikhona esibayeni sangithi inkomo umzilikazi ezamasengelwa kolobhemu. Uyabona ukuthi ngikhangele njani? Yazi indlela engokhangele ngayo ngoba ngiyakholisa enguthola kuwe ulwazi olungaka engaza ke nguluze noma hayi siyazi abadala sihlalela bo basicathekile ulwazi olungaka iyo indlela esabuya ngayo la wena ukuxoxela ngani kona lokho. Mina ngibe lenhlanhla yokuthi ukhokho ongumfazi lo indoda bebengabantu abadala uNkulunkulu wabalondoloza baze bacuba. Abantu abanathi sebengalapha. So ubaba wasesiba umuntu lwana oberekoda ifamily tree yangithi ngilalo kwayo ukuthi ihamba solwana wasala bani sengilivila nje lathi sokuthi mbalandelele kodwa inziya ubaba kazange abe livila wayibhala wayifaka phansi yahlalisa. Siyabonga Mhlanga leyo siyabonga kakhulu. Uyazi ngifisa ukuthi ndikhuthaze lami babukeli ukuthi lingabe ngamavila libhaleke indaba zonizo ezama-family trees libe zazi. Khathi sike Mhlanga sesizwileke ukuthi liphuma phi livela ngapi lasifika njani lapha ke eZimbabwe. Ngike ngibuze njalo ukuthi kathi lina koMhlanga ekuthatheni lapha zikhona izibongo ezizilayo ukuthi hayi thina koMhlanga lapha kasithathi ngoba laba bantu. Hayi ngokuhamba ukuthi thina iqhegu elizala thina ababuyanga bebanele. Kulezi zindlu esizalana lazo kodwa asiyekeli ukwezithatha. Befika lapha nje babuya bengumthimba babethethela ndawonye ngoba bengamaswati bevela. Inkosi yayibathethelela isizwe bona belomunye omkhulu wabo obathethelelayo. Kodwa asikho ukuthi asithathani siyathathana.
kulezibongo ezinjengazako Dlamini, sinjengesako Chabalala, njengesako Hleza, ezinjengesako Kunene. Izibongo zeneziyana siyabathatha kodwa singabantu siluhlanga lunye. Sonke kuthiwa ezitemeni zethu sinovuso. Lungumavuso lo. Yes, ngumavuso, sonke singomavuso sonke. So singabantu banye kodwa ngenxa yomango noma sesithathana bese usiza ezibongo ezinjengabo imhlanga yakontini ebudabula izibongo eziningi eZimbabwe ezinjengabo isiziba le ikhathesi sibreak yabanengi usufica usiziba uHobe usufica usiziba uMalaba usufica usiziba uMbetsi usufica usiziba sesiba ziningi bona abana abantu siluhlanga Sesizwile-ke ezindlini elizilala elingaziliwe ekudleni lapha kukhona yini lina njengoba kumhlanga elingakudleli ukuzilala? Asibambi inhlanzi asiyibambi siyayizila kodwa abanye bayaganga bayidle ufica sesingozikhezo amazinyo sephelile kodwa hayi iyazila kumhlanga. Mina nginje ngiyake ngithi ngihawele ngithi i-health into le ngingayidla angilali ngiza gijima ngiyikhipha ya siyabona mhlawumbe nxa ungasichazela-ke ukuthi ungaba lolwazi lokuthi inkaba zabantu abelini komhlanga lingabe lizigcina njani? Uzanitshayisa amadube ngezalukazi. Hayi lewa siyifakile. Siyabonga mhlanga. Mhlawumbe sesafika emaphethelweni bakithi-ke sicela usilayele. Angazi ngizasilayela emzini wakho ngizasilayela kini nxa sisuka lapho koBulawayo sesefika khona sihamba njani? Nxa usitikiti utsho kumele ukulandelele size ngefika lapha esikhona. Thina ingiziki yethu obaba mkhulu bayisizinda sikafuyana umbelebele udaba olubamba izikomo labantu yilona chiba lethu induna yethu umaphisa. So ingiziki yabomhlanga kuchitheka isizinda base Matsawu abantu bakithi sibambe ikafusi sibambe ikhezi sibambe iGwanda indawo zeneziyana ungafica umhlanga okhona ngayo hayi ukujala ukuba nguKhebesi kuvame ukuba nguKhebesi ngabe enkaba lapho esidabuka khona kodwa ke ngokoma okwaba khona abadala bagcina behamba bebona indawo bathanda ilubhana yabathi ukhulu wethu ubesebenzela ama-Greeks echayela izimoto zabo wahamba ngalo waba labankani uthi uyavakatsha wafica amanye amachaphozi aphuma amanzi kulamanzi woke wathi amanzi impilo yikho-ke esebuyele emuva efika ethatha indlu yangibo smaller nuclear family yangibo abanye basala saseSelupane kithi kuSelupane nxa unje uthi nasi center yeLupane osokulidorobha provincial capital yeMat North sorry ubusukhangela nje intshonala 4 kilometers hayi uzazifica izidaka zakithi ezibomvu khona lo mfule esiwuphuzayo ugwayi Induna kumbala ba? Angizi. Induna yakho mbala ba? Hayi induna yakithi uMapilo. Yawo. Hayi siyabonga. Ukhumalo futhi. Hayi siyabonga. Sesifika ke emaphethelweni mnewethu senguhlupha nje okokugcina ngicela ke uzitshe zakini komhlanga koKhebesi ke uzitshe zonke nje uzilande kakuhle sesipolisi. Hayi sumbamba mawitsho. Ngiyaxolisa Khebesi ngiyaxolisa.
uqala ngomdabuli vele uthi Emhlanga eKhebezi eMathinglo njengeNyathi eMabuya eVuso esithimbilisi ngenkonazana elembele imnyamela ucecaba komkwentenkwayo endinisane kaVuso wadinisa amakhosi eSwazini umdladla lokuzi sorry sembulawa ifuna mana zamfonela akusiqalise phezulu hayi ngoba ngisanjile ngicela uqale hayi ba Emhlanga eKhebezi eMathingini eMabuya eVuso kaLinda endinisane wadinisa amakhosi eSwazini umdladla ekhabayo inkomo ekhabayo ziyahlangana nje ziyahlangana ekhaya but engingazikhipha labakithi bezizwe yizo zena lezi eMathinglo njengeNyathi kusiya phambili iNyathi abayitshoyo abatsho iNyathi le inyamazana hayi batsho iNyathi kwakuyi-regiment yayisesabeni wow siyabonga bakithi ke hayi okay vele bese siqedile siyabonga ke babukeli ke ngithemba ke selizwile ke imvelaphi kamnewethu ke uSticks kaMhlanga siyabonga kakhulu ke sihlangane njalo ke kunhlelo ezilandelayo ke lapha ke sixoxa ngemvelaphi yenu ufisa ke ukuthi sizokhuluma ngemvelaphi yakho ungahlangana lathi ke kuma comments kumbe ke sihlangane ku inbox sizokhuluma ngeyakho imvelaphi bakithi ke ekadube intombi umAfrikakazi uyabonga bakithi ke lisale kuhle thank you.